ini satu kardus. Terima kasih banyak Pak Riban. Nanti cobain. Yummy time. Nyam 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 nyam. Enak. Enak. Makan malam ya? Nyam 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 nyam. Nyam nyam. Nyam nyam. Hoe schaut dit denn? Hoe schaut dit denn? Nyam nyam. Nyam nyam. Ah. Cius amat. Aduh 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 aduh. Ah. Nyam 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 nyam. Ah. Ah. Nyam 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 nyam. Apa? Ngatuk 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 ngatuk. Ja, wenn ich geschossen sitzt, gell? Ja, bitte neben mir. Da geht doch keine Seite. Da geht nicht. Da geht nicht. Ja, liegt es da. Denk aber da. Denk da. Ja, aber nicht da. Pasang. Passt schon, ja, passt. 1, 2, 3. Hai geng, welcome back to our channel. Ini kita mau ngajak kalian untuk mencoba mereview. Tara, ini satu kardus. Oh, ini cemilan dari Ukraina. Ini dikirim dari Pak Riban aku. Banyak banget. Wah, unboxingnya udah kita pernah posting di Instagram ya, Desember kemarin. Dan ini baru ada kesempatan kita untuk nge-review. Ini masih utuh semuanya ya di dalam. Tudup. Wih. Mari kita lihat. Kita cobain satu persatu. Ini banyak banget cemilannya. Ini ada rasa coconut. Ini pokoknya kita cobain satu persatu, oke? Ja, kokosnuss, genau. Coconut. Lausanne. Mari kita cobain. First, yang mana? Satu. Itu nanti mango. Coba sini. Das schmeckt, das schaut cool aus. Nix. Ini adalah kayak coklat, ada coconut. Seperti ini. Mari kita buka. Oke, ini dalamnya perbungkus-bungkus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Oh, oke, dalamnya seperti ini. Terima kasih banyak Pak Riban, Ibanku yang di Ukraina. Kalian pasti tahu siapa? Cobain. Dicobain. Ini dari Kakak Uli ya. Wow. The box. Enak. Nicht schlecht, ja? Enak loh. Kaus. Oke. Ini yang rasa kacang. Tada. Banyak kali dikirim kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita buka. Sip. Nanti cobain. Dicobain. Sudah. Enak. Okay, Geschmack. Wow. This is salzig. Ja. Gut. Hinten noch ist der Wein. Garlic. Und süß.
seaweed. Gimana schon gut. Ya. Nggak suka? Aku ada teh. Kalian mau minum? Oh, ja, ja, ja. Oh. Eso es shot. Entonces le hago tu gente, entonces tiene algo que quiero. Achtung. Minum, Ja. minum, minum. Ich auch bitte. Kan nggak tahu. Tapi aku minum. Itu sudah tahu. Nah, mana yang hijau? Ambil dong. Kan belum kena langsung gitu. Masuk. Itu kayak kuaci, itu kuaci. Ini kayak kuaci, kita kan 5 kecil. Oke, kita buka yang kuning. Manci. Ini apa ya? Nggak tahu. Tulisannya nggak ngerti. Grab original. 1, 2, 3, Grab original. 4, 5, 6. Buka. Dibuka, dicobain. Ik grab auch. Ik auch. Auch gut. Das ist bestes Biskuit. Terima kasih banyak. Bilang apa? Terima kasih banyak Uli. Kindercountry. Ceritanya. Uli. Nah, ini nih, ini yang agak aneh. Dort riecht man es sauber. Ini nggak tahu ini apa. Mama. Ini apa ya? Mama. Right. Coba ini. Das kommt raus. Scheiße. Ya, ini kayak pasir deh. Kayak. Oh my god. Dia kayak gini. Aduh, tumpah. Oh, wieso sih? Kayak. So viel muss. Das ist ein T-Shirt, es brennt sicher. Ja. Ein Kuh. Ja. Coba. Bitte, das ist sauber. Oh my god. Ay, kecil. I know. Riecht heraus wie harter Beton. Semester. Ellen. War das krank? Sonnenblumenkern, oder? Ini rasa kayak rasa biji matahari. Coba. Kata-kata ini beton. Weiß nicht. Ja, ja, ja. Ganz groß ist Schmeckt nach irgendeiner Teigdings. So Kipfeln, da gibt es so Teigkipferl. das. Weiß nicht so. Ja. Beton. Beton. Yang kata tadi rasa beton. Ini banyak ini kuaci. Ini kayaknya kuaci. Kuaci. Menta gimana? Oh, das ist nicht so schlecht, oder? Menta demen. Wah, kan ini kuaci. Kuacinya orang Ukraina. Schau mal her. Gottig. Nah, gitu. Tahu cara makannya gimana? Ist das Sonnenblumen? Ja, Sonnenblumenkerne. Ya, du weißt wie man isst? Das ist wichtig. Kuaci. Na, weißt Man du, macht da die Spitze. Ini gini. Die Spitze. was reißt du wenn eine und das Ya, aufgeht? dan so. Dan die Kiana. Für die Müsli. Er hat ganze Mund gestellt. Er hat ganze Mund gestellt. Yummy. Ja? Belajar makan kuaci nih. Was war das? Der muss Da. Ich habe doch ganze Mund gestellt. beton. Mama, weiß mal, das Ganze schmeckt besser. Loh, nggak bisa dimakan semuanya. Lu kupas. Bisa nggak Tati makan kuaci? Mama. Menta. Masa dimakan sama kulitnya? Mama, Sam. Mama. Mama, Sam. Nah, nggak gitu. Ya sekrat im Hals. Mbak. Dia udah berjuang buka jatuh pula.
kasihan It's deh. Und das Ganze. Mana dimakan semua nih? Das Ganze. Viel besser. Salziger. Oke, kuaci udah. Ini udah. Oke, Mein. ini ada coklat. Ini apa ya? Bist du alles? Die Tortenschale, Wahnsinn. Ini lagi biji bunga matahari. Sepertinya di Ukraina banyak mereka mungkin menanam bunga matahari ya. Jadi cemilannya pun yang berbau biji bunga matahari gitu. Nanti giliran kami yang kirim jajanan khas Austria ke sana. Ke rumahnya Pariban. Ini mulai tergodang loh Ban. Ya ampun, banyak kali dikirim. Luar biasa. Ini kita patahkan begini. Aha. Was ist das? Teilen. Mari kita cobain. Teilen. Ich kann nicht. Ich schmeckt mir nicht. Mhm. Bresenvoll. Sonnenblumen ya. Karamel loh. Zucker, also Honig. Enak. Mir schmeckt. Aber das. Aber das ist lecker. Das ist lecker. Ini satu doang. Ich glaube, Ich will dein Foto, Ini okay? bentuknya begini. Kayak gini bentuknya. Lucu ya. Ini apa sih? Aku nggak bisa baca tulisan mereka. Chocolate. No. Was soll das? Das ist so gummihaftig. Karamel ya. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Dicobain. Apa? Karamell. Die Toffee. Toffee. Ya. Wo ist noch ein Stück? Voll scharf. Mama. Hah? Sie. Mama. Sekalian dan bisa segede. Mama. Meins. Meins. Sekarang yang ini. Ja, Papa. Ja, das ist lecker. Ich wollte- Ini. Ini apa namanya? Rice bukan. Apa ya namanya? Ya apa MB? Ah, Maus, ja. Rice Pops, rice. Wah. Wah, wanginya. Ini kan kayak di Indo juga ada, gengs. Apa, gengs, namanya di Indo ini, gengs? Indonesian Hama Offers. Nyam. Dann ist die, was meistens mit Schokolade überzogen wird. Ja. Die sind gern mit Schokolade überzogen. Masa ada yang pakai coklat? Oft ist auch Seiten mit Schokolade oder komplett quasi. Ja. Der komplett überzogen mit Schokolade. Was ist? Masa? Mari kita coba. Schmeckt nach beides mal diese eine Also diese Dings da Hüte. Die wieder sind mit Schokolade. Schokolade überzogen. Die kenne ich, die sind voll geil. Nein, das auch ganz auch. Ja. Es gibt, Oh, ada 3, enak. Ini bubble coklat. Mana sih? ja, mach mal eine Bubble auf. Bubble coklat. Ini dark coklat, white coklat, and milk coklat. Mit Chocolate. Was? Wollt? Mau yang mana? Kita buka satu aja kata abang. Dark ist so bitter. Da. Ini milk. Buka kita yang milk coklat. Dunkle Schokolade. Ja. Ich mag schon etwas. Aku suka dark coklat. Aber tapi- ich mag die weiße Schokolade nicht so. Wir lieben ja, ja. Aber ich liebe Wir die lieben die so weiße, du magst die dunkle. Nein, die dunkle habe ich gar nicht. Der Lauter, der schaut aus. Gib mir viel Schokolade. Ini bubble coklat juga ada di sini. Ya, coba. Cobain. Coba ya. So war lecker. Besok harus dicobain. Das ist mit Luft, ja. Enak. Bang. Wah, ini rasanya enak banget. Satu Kann lagi. mit hochbeißen, dann wird ganz locker. Nicht Der sagt kann man das. Weil, Ini ada
Ada tupai, ini kacang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, det är dunkle choklad. Dark coklat. Cobain. Cobain. Wow. Wih, dia dark banget coklatnya. Siap. Nicht da. Det sista känner jag så. Dicobain. This is the smartphone. Timmel. Jo, ich kenne das. Endlich. Ini gede-gede banget ini coklatnya. Next, ini nggak tahu apa. Kayaknya coklat. Waga. Middag. Ui, was ist das? Eine Pyramide. Wih, gimana bukanya? Wih, wah, Stefan, masa? Wow, Muffalon. Auch nicht mein Ding. tampilannya seperti ini. Lonely Mountain. Sah wie eine Pyramide aus. Das ist der Lonely Mountain. Nicht mein Ding. Isinya juga kacang. Yang almond ya apa ya? Doch, ich bin Nah. Man trocknet aus, man trocknet. Satu minum dua. Dankeschön, makasih sayang. Minum dulu, minum. Minum. Challenge. Yumi pukul-pukul meja lagi. Naif. Mach auf. Okay. Lagi. Nah, mama yang buka. Papa darf aufmachen. Papa darf aufmachen. Ini Joker. Mama, Ini jokernya kita, Bob Snail. Aber du wirst nicht rein. Oh, ini rasanya hanya ada satu di dalam satu bungkus, satu rasa, satu biji. Mach blind. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 rasa, 7 bungkus. Jadi kita harus bagi dua ya. Zemente zuerst. Harus bagi dua, cerak. Ich muss schauen, wenn Obeka Kiwi drin ist. Aso, kamu yang nggak boleh ada kiwinya, karena si Tati alergi ya tadi. Itu nggak ada kiwi Tati. Okay. Apfelbiere. Apple Raspberry. Ini ada persimmon, ada mangga. Aku ambil mangga. Oh. Ini dalamnya kayak dodol. Kita cobain dikit aja ya, karena isinya cuma 7, jadi bakalan mama. So, warte mal, wie Komm, jetzt reiß. Ist das komisch. Das ist wie Hundestangerl. Ja. So, Achtung, ja. Tuh. Das stimmt Hundestange. Oke. Was soll das heißen? Mari kita cobain. 1, 2, 2, 3. oh belum. Ya, 1, 2, 3. Buah. Ich möchte noch Hunde. Buah, das ist voll ekelhaft. Für mich, ich will noch Hundefutter. Aku suka. Was für lecker. Probier mal. Buah. Nein, es schmeckt anders. Die Konsistenz so leicht. Ja. Das ist sauber, ja. Kirsche und Apfel haben. Ich hab Kirsche und Apfel. Die Konsistenz. Aku suka. Kita bilang sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih udah nonton. Bye bye.
Bye, Pak. Betul. Thank you for watching. Terima kasih banyak Iban. Terima kasih banyak Saranghe. Thank you for watching. Banyak kakak dan terima kasih banyak kakak Uli. Sehat-sehat ya di sana di Ukraina. Saranghe. We love you. Salam dari kami di Australia. Mittag. Kann man ein bisschen Müll wieder zusammennehmen? Etwas beton werden. Maci patua matua. Kakak Uli. Ya. Du bist ja Mutter. Wer ist Dadah.